بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دامسي كينا كأرضاه دامسا كدني سدي تفآتي دامسا أرضاه كان كيستي يا ربين قدان إيجدي قصة gabaabaa tokko walii dabarsina. Qissaa kana keessa dhaamsa biraa dabarfadha. Qissaan keenya kaardhaa kun nama beekamaa qaadii Muhammad al-Ansaarii jedhaniin, Muhammad ibn Abdilbaaqi al-Ansaarii maqaan isaati. Warra nama jaarraa shanaffaa keessaa dhalate, bara 440 dhalate, 500 wahii du'e. Isa kanattu qissaan kun isumatti bu'ee isatu odeesse. Namni kun nama hayyuu amantii qofaa osoo hin tahin hayyuu barumsa gara garaati. Hayyuu waa'ee herregaa kanarratti waa hedduu dabalee, hayyuu waa'ee lafaatii fi lafa safaruuf kanallee waa hedduu dabalee. Namni hayyuu kun waan jedhe yeroo an dur inni biyya Masritti dhalate, barumsaaf biyya Makkaa dhaqe jedhe Makkaa taa'ee achitti baradhe. Ana ka barumsarra jiru barumsan keessatti hin beektagaa yeroo dursanitti mootummaan nama gargaartu hin jirtu, bakki bulaniifonni kun hin jabaatti. Baay'ee miidhame jedhe barumsarratti waa harkaan qabu, guddoo miidhame jedhe beela'ee. Guyyaa tokko duuba akka badaa beela'ee taa'uu dadhabee mana duraan taa'ee ilmi itti baradhu san keessaa bahee magaalaa keessi deddeemi jedhe. Makkaa beeka magaalaan keessi deddeemi jedhe. Haa namni tokko waa argadhu jedheetuma deddeemi, yooma argachuu hin dandeenye. Ana ka deemu wayaa wahii tamaramtee teettu fagoot arge jedhe. Biyya wayaa tana bubbima fuudhee achi darbe moo waa wahittu keessa jiradhee fuudhe jedhe. Yoo an fuudhe waattu keessaa jabaata jedhe. Yoo an gabbaase qaraxiixa wahii kee jira jedhe, ka wayaan hodhanii wahii warri dur mallaqa keessa kaayatu santu keessa jira jedhe. Fuudhee banee laale jedhe. Yoo an gallaalu daa'imanii albuuda qaalii an takkaan argin santu ilana qabateedha. Akkana laalee gamana laalee asin laaluu sodaadhee mee manatti hin galee qajeela hiikee laala jedhee mana cehee mana dhufeedha. Mana kii dhaqeedha. Mana deebi'edha. Beela guddoo harkaan qabaedha. Yoo an banee laale kunoo faaya keessa jira jedhe. Albuuda ajabattu keessa jira jedhe. Ka daa'iman waan amma jedhaniin kana qaqqaalii ammoo dubartiin asitti hidhattu haada qabu. Haada dahabaa qabu. Ka inni ammoo gamanaan daa'imanaa kana arge jedhe. Daa'imoonni wahii ka gamanaan jalaan qabu guddaa gatii isaa rabbumaan qofaan haga beeku. Gammadee ammallee rifadheedhe. Waa argadhe sehee gammadee wanni kiyyaa miti namarraa baddee haqa namaatii beekee ammallee rifadheedhe. Yoos maal jedheedhe? Amma lubbuuti yaa wal qabneedhe. Boo hiyyummaa kee jirta, rakkoo gurdoo keessa jirta. Waan kana rabbi sii hire. Hundumoo hii buutee ofirraa akkasin rabbi sii hire. Hiree rabbi samaa irraa sii buuse. Fudhadhu itti fayyadamsinaan jetti lubbuun takka jedhe. Takka ammoo obbo akkasii miti. Wanni faayini samaa irraa dhufee lafa namaa bu'u hin jiru. Namarraa badee wanni kun haqa namaati. Waan kana ofirraa galchii naan jetti jedhe. Wal qabne. Anaaf lubbuuti yoo wal qabne dhama. Naaf lubbuuti yoo wal qabne kanarratti rabbi kadhadhee injifadhe jedhe lubbuu silaa sheexaanni deemmatuun san injifadhe jedhe. Maal murteeffadhe jedhe? Abbaa wanni kun irraa baddee deebisuu murteeffadheedhe. Yoos maal godheedhe? Bahee bakka deebi'e jedhe. Waan kana asuma dhiisee bakka gaarii kaayee hidhee deebi'e jedhe bakkatti. Maal barbaada jedhe? Nama waan raabadan ka waa iyyaafatu barbaadaa jedhe. Yoo fuudhee deemee narraa badde wanni kun asaatee itti hidhee mana dhiisee deeme jedhe. Deemee achi taa'e jedhe bakka dhaqee. Womaan garre jedhe nama tokkollee. Taa'aa oolee yoo salaani gahu salaatee achi deebi'a jedhe. Salaatee achi deebi'a jedhe. Salaatee achi deebi'a. Halkan oftee irraa bultii galee ganamatti ganamfadhe. Guyyaa hagam akkana rakkadhe. Lubbuun takka dhabde ofirraa fudhadhu naan jetti. Takka abboo wanni kun nama guddaa irraa badde. Nama wanni kun irraa badde guddoo rifata. Nama san gammachiisisanii rabbi dhihaadhu. Keessummaa rabbii namni hajjii dhufe, namni umraa dhufe kanaan rabbitti dhihaadhu naan jetti. Booda maal godheedhe? Osoon akkasii bakka san taa'uu jaarsi tokko dhufe jedhe. Abboo namni faaya wahii arge. Namni faaya wahii arge jira.
namni faaya kiyya naa deebise mallaqa dahabaa ka dursan 500 kennaaf jedhe 500 gaafasiisuun re'een takka mallaqa tokkoon bitamte laagatii achiraa laala re'ee 500 jechuun fakkeenyaaf re'ee 500 ati mallaqa qarshii biyyi jirtuutiin dhayi laala hagam taati re'ee 500 jechuun re'ee 500 kennaaf jedhe nama waan sannaa deebise waan gatii re'ee 500 geettu jechuun waan umrii kiyya nagayaa jedhe hagan jiruuf nagayaati wanni sun hagan barumsaa fi kitaaba bitachuu fi waa baratuu fi ilmii deemee barbaaduu hunda nageetti jedhe wanni sun gammadee dhamma gammadee meenu kaas jedheen jedhe jaarsa yaame hin garte ilma kiyya waa arge meenu kaas jedheen jedhe manatti hin galee wanni sirraa bade waan akkam jedheen jedhe wanni irraa bade waan akkanaa waan akkanaa keessa jiraata akkana naan jedhe akkuma inni himu san jirti wanni martuu jedhe achi deemee bakka itti hidhee keessaa baasee kunootii hoo jedheen jedhe gammadee namtichi gammadee du'aayinaa godhee dahaba 500 kaan baasee hoonaan jedhe dahaba 500 guddootti hajama jedhan isan naa kenne haqa kiyya haramaa miti garuu aboo keessummaa rabbi duyuufur rahmaan jedhanii nama hajjii dhaqe ka umraa dhufe keessummaa rabbi maal jedhee badii isarraa badde irratti awwaarraa fudhadha jedhee amma saalfadhe jedhe aboo horii kana guddootti hajama ambara ta'a waa harkaan qabu garuu sihii keessummaa rabbi badii tanteeta sirraa badde ka waa takka siin dalagin lafumaa fuudhe mallaqa sirraa ittiin fudhadhu rabbiif jedhee guyyaa qiyaamaa rabbii ajrinaa heeruutii sii deebisee mallaqan kee tillee fudhadhu hoo jedheen jedhe lakkiin fudhadhu mallaqan kee duraan ni jedhe fudhadhu naan jedha mallaqan qaba fudhadhu jedheen jedhe tanarratti hin fudhadhu jedheen jedhe naddide inni sin dide ani sin dinne dide irraa jedhe mallaqa kaan fudhatee na biraa dabreedhe anduuba rabbiin guddaa kadhadhe jedhe yaa rabbi horii hagas ga'u harka kiyya keessa seene wanni ani firraa deebiseef yaa rabbi gammachuu tantee barbaaduuf ridaa kan kee barbaaduuf jaalala tantee barbaaduuf yaa rabbi horii kana firraa deebise yaa rabbi waan biraata tanarra khayrii qaba bakka naa buusi jedhee firraa ni jedhe yoosuma rabbiin guddaan huloo naa banee garagaraan jedhe nama hedduu rabbi na barsiisee waan nyaadhu argadhee waan uffadhu argadhee barumsa kee itti fufeedhe rakkoo keessaa rabbi na baase man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu afaan arabaatiin namni waan tokko rabbiif jedhee dhiise rabbi waan sanirra gaarii bakka buusaaf jedhe wanni kun mammaaksa afaan arabaa malee hadiisaa miti hadiisa tokko ammoo ka kanan tahini walitti dhihaatte hadiisni kun maal jedhe laa hadiisni kun waan innaka lan tada'a shay'an lillah azza wa jal waan tokko rabbiif yoo ittee dhiifte إلا بدلك الله به ما هو خير منه وأن سنر جاري ربي قدام بكسيبو ساجد حديث سنوا ولد هات وأنت قرب في يتيو ليفته وأن سنر جاري ربي بكسيبو سا لفظي كانت حديثة لفظي نمو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حديث آمتي حديث نكون صحيحة إمام أحمد وديسة الشيخ الألباني اللي سنسا صحيحة سلسلة حديث ضعيفة ساكيسة سنن حديث كان صحيحة جبيس دوبا ربي بكا بوسف علمي برته شيتي تكون علمي برته قاف علمي برته عالمته بيسجلوا مرتفته بيسايس بمصريتي ايجيبتي بمصر قالوا مرتفته كايه جدا دفه جدا راموغات انا زمان سن بكي مركب الراياب بتني اشرا مركبه يابته بيقلوا فتيمي اما زمان سنه مركبني موتوران قبون بيتني وني تكو موتوران قباتين maalin deema bubbeen deema haada hidhatanii wayaa hidhantu jira wayaa tana bubbee akka hidhantu jira bubbeen deema bubbeen tu yeroo garii akkati barbaaddu si oofti yeroo garii garfifeetti si oofti yoo bubbeen hamtuun dhufte garfifeetti si deebisuu dandeetti bubbeen hamtuun dhufte kasilaa isaan bahara diimaa kanat asiin seenanii silaa masri asiin kalooftu asiin harka bitaa gorsitee bubbeen osoo ooftu bahara hindii guddichatti buufte achiin balleessite sinqiin irraa dhumatte ummanni kun halaakame kaan bubbee fi qilleensi kun dhufee markabni caccabe hoboloon isaa yaabbatanii deemaniin tuun caccabxee badde yoos muka tokko rabbiin guddaan hambisee mukuma tokko utaalu argee mukana goggogeedhe hoboloon addaan caccabxe bubbeen cabsite muka kana garaa jala kaayedhe itti maxxanee akkasumatti irra ciiseedhe
mukni kun achumaan na deema namni muka gubbaa ciisu bishaan hin lixu qabbana beela soda'a rakkoo bubbe'e hin gaafatin jedhe rabbi kadhadhe yaa rabbi na dhaqqab jedhe rasuulli rabbi maal jedha alayhi salaatu wasalaam yeroo rakkoon akkasiis mudatte hujii tantee gaggaarii armaan dura hojjettee rabbi dhihaachuu dandeetta wanni gaariin takkasan yaa rabbi anaa silaa yoo ardha yoona dureessa horii gaaf kaan argesan kam akkatti argesan sababaatantee horii san ifirraa deebisee qullaa keessaa hafe yaa rabbi ardha bakka tana keessaa na baas jedhe rabbiin muka tokkicha kana fuudhee mukni kun odoo dambaliin tuun achi dhooftee tuun gamana na dhooftu jaziiraa wahee arge jedhe lafa diqqoo wahii tabaahara keessa mul'attu arge jedhe dambaliin achuma na ooftee jaziiraa taan na fiddeedha ana ammoo eeggisan du'uu malee homaan irraa nafneedha du'ee muka kana gadhiisee firraa bishaan kana gaddabru malee homaan irraa nafneedha yoos bishaan moggatti qaari'ee achumaan gaggabee ciiseedhe guyyaa tokko guutuu achi ol ka'uu dadhabee akkasumas ciiseedhe guyyaa mar'oo yoo hin jedhe haasawa namaa dhagaaya jedhe moggaan tun bahara jaalaa gara biraatiin ammoo ummanni lafa diidaatiin ta'u ummanni dhufee bahara kun dhiqatee kun maalidhe kun qurxummii qabatee kun haasee kun yaa'u dhagaaya jedhe as keessaa harkifadhee ummata ol bahe jedhe ummanni na gargaaraa jedheen jedhe afaan waliin beeku na gargaaraa jedheen jedhe akkasit ummanni gargaaree na nyaachisee na obaasee lubbuun na deebite jedhe ummanni muslima jedhe masjida dhaqee firraa salaatee firra haga salaanni kun goof kan jidduu quraana qara inni hafizul quraan kun nama alima ummanni mana yaa'e quraana beeytaa'e aboo nama tokko calla dur quraana beekanu keessaa tokkichi illeen hin du'e nama aalimaa ka ilmi nu barsiisu dhabne ilmi nu barsiisu dhinna yaa'an jedhe ijoollee fidatanii mallaqa naa kennan jedhe horii naa kennan jedhe waan mara naa kennan lafa naa kennan ooruu naa kennan zamana sanitti egaa bakka akkasiisan dhaqan jechuun irraa galiinsi hin jiru jechuu beekaa tana maal yoo jettan wanni bakka tana dhufee irraa fuudhee gara biraas geessaa hin jirtu bahara keessa bakki tun jiruun tantee achumatti xayyaara achirraa yaabbattu hin jirtu markabni achirraa makiinaan achirraa deemu hin jiru wanni tokkolleen achirraa deemaa hin jirtu markabni baharri silaa markaba keessa bahu markabni bahara keessa bahulleen naannoo kana bahu karaa kanarra bahu baharuma keessa bahee gara biraa dabra malee achitti rabbi si haa jiraachisu jechuudha dubbiin yeroo qubadhee wanni martoliin naa qajeeltee mallaqallee argadhee qubadhee ummanni na jaalate akka bada ibaadaa kiyya ilmii tiyya ummanni jaalate ummata kana jirjiireedhe abboo eega sheeka keenya ka durdu isaniiti nama gaarii akkanaa takkaan garre jedhee na jaalatan jedhe ummanni abboo wal mari'atee abboo intala sii kennina naan jedhan jedhe intala sii kennina nurraa qeebali abboo silaa biyyi tana kan abadaa taa'uun barbaadu warra keenya yaade biyyi tiyya galuu barbaada yoo fuudhe asiin hafaa maluma dhawadha abboo malli hin jiru rabbi tassi fide eega dhufte as keessaa galiinsa gaafuma rabbi si galche markabnumaan akka tasaa dhufe yoo si galche malee wani biraa hin jirtu taayin waliin naan jedhan jedhonni gara deeman hin jirtu achiif irraa murteeffadhe jedha hayyee irraa qeebale intala agarsiisa intalan jaaladhe intalti maasha Allah isilleen jaalatte isin duraanuu darasaatii tasii waa barattu anillee agarsiifna naa tolte dubbiin maasha Allah amma aroosa fegaa magaalaan guutuun if qabdee waan qabdu baaftee aroosa baasanii qalanii dhaabanii bareechisanii namoo akka ilma fitti na laalee tajaajila naa godhan jedhe tajaajila naa godhan sanirraa bakka nikaahaa geenne intala as fiidanii na bira teechisanii anallee as na teechisanii amma nikaaha nuu godhuuf qaadiin nikaahaa seene jedhe yeroo san intala laale jedhe tasuma aggata akka intaltiin bareeddi maasha Allah jedhe garuu yoon akkana laale kunoo faayni dur amma akka galche kun itti dhaaqabaa intalatti dhaaqabaa jedhe taa'eetuma daawwadhe dham ummanni rifatee maal waan isiin ifirraa qabdu hunda daawwatu jiraan argan ummanni nikaahaaf taa'u jira annama sheekaati nama guddaa ummanni akka badaa rifatee kun lafa jalaan na dhawadhe kun gamanaan jugna kun achi ila nabbute sheek akkasin godhin jechuu anamoo takka quban qabu waan kana daawwatu malee isimaa mitiif hin jedhade isima akka gaarii laala alaamaa gaafsan hin arge hundaan qabdi isima wanniin tun amma sheeka dubbiin hammaanan salaamu alaikum alaikum salaam maaltu si bu'e naan jedhan yoo intala silaa laaltellee nama waggaa dheeraa dubartiin argini intala jaalate intala laala innanuu galti garuu hagas mara adunyaa laaluun kan kee
باي نقدي سيسيرانين كم الدنيا كسي جالتاتين أبو الدنيا جاللا متي دبيني فايتنا تنتلت في الرقاب تنقرتو وان تلت الاتيرتو تنا إسي تنا مكة بدي فوده منك يتينغالي جارسة توكو جارسي أباوان كنا رفين الرافوده ونكون أكمو مان أتشي مكة أكاتي أسرفته أجابو جرايد مال جت قربا نمني قاف سنو فايا قدتي بدي شيك أبلو الرابد مكة تفوده دي بسيف سنسي إيه أنا ومن اللي فماك إيه الله أكبر جل الله أكبر الله إيه أن دبرتي مرت دقيقة جولن دقيقة مرتو يولي تبني ما إيه تنجر إنجا ما كأن وانينو إيه نوف نمنسون شيكا كأن كدو إنسون جنة وقاها قنا مك أساهمنو شيكا بيخاناتي جارسي بيخانا إسايدانين أبا بيتناتي حجي ديمي dhugaa irraa baddee deebi'e guyyaa deebi'e irraa yeroo hunda yeroo muhaadaraa nuu godhu namni iimaan akka gurbaasanii qabu namni dhugaa akka gurbaasanii qabu namni amaanaa akka gurbaasanii qabu jira addunyaa gubbaa jedhee nu dubbate haga oduun tantee sammuu nu seentu takka yeroo garoo hundaa rabbi waa takka kadhata yaa rabbi gurbaasan na agarsiisi intalatiyya tana kenneefi intalatiyya tana dhiirsa naa godhe rabbi kadhata jedhe nu duratti santota haammoon seene nu jedhan arda dhufee rabbummaan oofee dhiirsa intala tanaasi godhe akka du'aayii sheeticha kennaa rabbiin guddaan qeebaluu san tun ajabsiisedhanii subhaanallah ajaban akkasitti gammachuu saniin fuudhe intala gammachuu waliin jiraatin ijoollee dhiiraa lama dhaltee fi duutee ijoollee lamiin dhiiraa waan kaan dhaaltee horiin sun martuu kasaa tahanii gurguranii addunyaa hedduun irraa tolfatanii godaananii biyya islaamaa makkatti galanii inni leen da'waan biyyi san guddoo jirjiiree jechuu wani nu barbaannu yoo yeroo rakkadhe jettee waan hamtu seenuu baattee rabbiif jettee waan rabbi jibbu san ifirraa dhiifte waan sanirra gaarii ta rabbi jaalatu rabbi sii hiraa beekii dubbiin waan deemu fagas waan tokko ta lubbuun tantee jaalatte وما فيه تهاتاتو تأمو يسين سرين تين ترب جالن يو ربي في جتة أسودان ديتو أسوان سن هاتودان ديتو فلاتودان ديتو زناغودان ديتو حرامنياتودان ديتو الرب سودان ديتو حماتودان ديتو ماليودان ديتو ربي في جتة يو ريفت ربي وانسان الرخيري بكسيبو سابيكي تنافوه ربي كنا ها صدانو أمانة ها جبيسينو حق ولي ها إيغنو همتو إفرا ها إيغنو الربا كنا كان همتو الرا ها قبابسينو حقا دندينو خيرين ها دلقنو يودا دمنا ها جل إفنو حقا ناف ربي قدان همتو رانو ها تكسو خير رتنو ها تكسو المكين علم إيمانة المدينة علم قرآن ربي قدان نو ها قلو هذا أبا كنا دليسان ربي قدان إرانو ها دبرو في دليتين نفتا هذا أبا كنا لي ربي إرانو ها دبرو في فيا قدان ربي كنيفي نجا قدان ربي كنيفي رزقي واسع والله ربي كنيفي ربي قدان نو ها كان نيسو عمري سان ربي قدان نو ها ديرسو يو كدو إجرا مو ربي دليسان ردا بريفي قبري سان ربي شفي جنة ربي قد إفي ربي قدان ها دبرو في هندك إن جنة الفردوس كيس ربي قدان ولنو ها كابو gammachuu waliin nu haa dhaabu fayyaa waliin nu haa dhaabu dhukkubsataa keenya rabbiin guddaan nu haa fayyisu rakkataa keenya rabbiin guddaan rakkoo keessaa haa baasu yaaddawaa keenya nama guyyaa kana taa'ee yaadni harkaa qabu hundaa rabbi yaada san irraa haa baasu gammachuu rabbi waliin nu haa dhaabu gabroota fi rabbiin guddaan nu haa dabalu haganaaf haga dhaamsitti aanu keessa wal geennu nagaa rabbiitiin haa jiraadha wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh